haka jing jelai drugs nang ba shalong kat nang mi kisngi kalan nang shirkei but uniu jing di penbua laksam shaki jaka nang kendong ru kumju. Kumta banyala banyawer persya yaw drugs ka KJP Sinat Sapngi Urban Mission haka jingen tray lang wat ka Dorbash nang Mautawar bat District Social Welfare East Khas Hills District haka arpo atrek ujil liu arja arpo saw kalapan long gajing lang kum gajing rakhi yak International Day Against Drugs and Illicit Trafficking arja arpo saw ha Mautawar Hall. Hakani kajing lang lay don lang kakong E Kharshandi DSWO East Khas Hills District uba S Marbanyang Councillor Urban Mission uba Eddie Mukhim Reverend EC Marwan Director ka KJP Sinat Sapngi Urban Mission ki borsh nong ki nong hikai bat ki khana school nagi school prepare ka than Mautawar nalor ki nong song snong Jingsa ka sgi ba ki International Day Against Drugs and Illicit Trafficking today 26 June Manusnan Bata sang ya kene limba ka UN General Assembly kalau long tahun Disember kakandai sepak prapunyo hagaba haganyo terek bakira pelong ija kata kajing ya gendo kabaya cer ya tai halo kali sendiri jangan kajing jalai jangan kajing di drop kajing di drop sendiri pun mereka kami tak mau tahu apa kata hakalan kapal yang kali global problem dari Amerika ni kebut di billion dollar banyak pun persya Europe haduh tak kapal tinggal lagi kita kisin jangan jelai jangan snew jangan Europe kama kibuli ngok lebih ting haba jelai Malaysia jadi kita kalau kumuluan lah entah ni alam no hilang Cuma beli di jumlah di Australia, bakta mereka itu boleh beli. Itu boleh beli le naik option. Bakta ya no, ye mai ye pa ye besar tu bagi kami syuyam bagi bagi. Ni saya kendo ikme le naik long. Kalau bakta ye besar, kalau bakta ye bisa tekan ye besar. Nama kita beli beli nama bukan mat jadi kalau doa kita kami dia apa? Tiba dia dalam no. Dan kami bisa, mereka mana? Bantit, membeli watak di barang. Nanti kata orang yang baik boros stilan kilo, kram, panjang tu punya. Kinong di dos kita beri kita kornet tam percaya. So, apa nak kami mesti kornet? Kita beri kita kornet tam percaya nama boleh. Kita kami yo itu mangaski, baranam yo orang. Jangan ramyo, laramyo yang ujungdi kalau nisam. Kinso krian, atau pengasih dah, pengasih dah. Jadi sekarang sama saya mai, kita ni je. Sepang senlia, sepang masih mat, sepang apa yang beli, jadi personal je pada. Sepang apa dia? Lalu kerana kita ini isi ini suruh porosnya. Kalau kita mesti mereka apa? Kalau suffering. Jadi kita ni kalau kibio, kita berjauh naktir English, naktir Bahrain, kita suffering. Kenapa di sini English, di sini Bahrain, kita suffering. Sekarang kita suffer, batang lain nak katakan suffering yang mesti dia apa? Bangla sebenarnya na penenjari nasan ngatu dihiu ngatu kaplia ngatu bisa ngaruti yang boleh mengatakan dia kata lalu awal kali lebih dari kita sedangkan dia ngarung tu ngarung bukan dia kata gateway drugs ban polis yang dikirni drugs kata gateway drugs sebab kata dari kan gate kalau kita polis spesies yang dikirni yang drugs bahkan jika menikung kuasa kita nimpati drugs, nimpati biji, nimpati sekerat kebahkan jika kuasa kita komunikasi baik dengan sekolah dari kajing tamsnen di Amerika kajing bangko di Amerika kajing bangko mo di Indonesia kajing away akan jika kuasa kita ka Social Welfare Department lemba ka National Bharat Abhiyan lemba ka Drug Free India Campaign kalau sedang arah jar arpom
kaya le ban penlong biki awareness program lembaga social welfare department ke police department ke bante lakam yang kajin shalan yo uni drugs dari kikenja dari kata bagi ke illicit trafficking ke bashurung tu siapa kisnong kita kijongi siapa kijeng kijongi kah kade bahkan paper manya kata bat nakalian juga health department pakin nyarap pakin ayah ka rehabilitation kita kilai teli department kibahap penetration tom banrat tunghong ya uni drugs dekat pengilang yad tak pengilang yad kapur mo kirang yad kisnan niyo iba nilang kami yang kajin tray lang jong kiwi stakeholders dia katakan nasya mo baharat abiyan kabang ngaraong net katakan drug free India campaign ki objective jongka ki objective jongka kawai kalomba min penlong ki awareness program lem ha ki school ha ki college ha ki community ngadot menjang Islam banga join chani ku district social welfare officer nila ton ki program ki bagi pelong nang bakali ka urban mission ila long kita ki long yarak ki long kersang ya ka social welfare department ha ka ki pelong ki awareness program na ko ngi jakar sa ko ngi jakar nile ki community nile ki school ban pen kan ma ba ka jingle ma yo drugs kan long ka bajak pa panginum day bangin kenran din dalet dalele rupiah dilin ba kan ega dream mission ka sorka ka kala sedang kisnong kita wa kiye hisanu kila pakin let chabo ka sorka let chabo ka office of ka social welfare department badru ba kin panya ka dunia menit kumai ong iba menyanyi keran iba siya menit keran siya kata jeng bang dunia nilai arah ni hani menong yang tak apa dunia menong dunia nilai arah ladahan nilai arahan menong baudon bahaya ukun ulok lagi uhinan upara menong balik arahan baudon ke jimpang di drugs dan katakan jimpang addiction mut nilai dinai lupakan nyimpuakan bagi arah mo lada pi kwa ban kerja pangkat addiction lada pi apa POE pi dei bande जो और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।